Djeca u mostarskim vrtićima s nestrpljenjem su čekala dolazak Svetog Nikole. Danima unaprijed su pisali pisma da mu kažu da su bili dobri kako bi na današnji dan dobili darove od Svetog Nikole, a ne šibu od Krampusa. Kako Sveti Nikola zna da ste dobri? Pa zato što snima. Dobivamo poklon od Svetog Nikole. A ko je Sveti Nikola? Ona je tamo. On je svetac. I što on radi u stvari? On radi, šeta i gleda ko nije zločaš, ko je dobar. A upravo ovim blagdanom djeca uče kako je važno biti dobar čovjek i pomagati drugima, baš kao što je to činio Sveti Nikola. Ali nije te novce sve čuvao za sebe, nego je i drugim ljudima spuštao niz dimnjak. I onda je toliko bio dobar da je došao kod Boga na nebo, toliko je davao mami i tati znak hoće li otići kupiti te darove ili neće. Inače, Sveti Nikola je zaštitnik djece, moreplovaca, putnika, ali i majki, o čemu postoji i legenda. Jedna majka u stvari bila je legenda da je htjela udati svoju kćer, a nije imala čini kako je opremiti. I tada je Sveti Nikola po noći donio na prozor takozvane darove i novce već šta je, da je majka mogla svoju kćer opremiti i to je ostala legenda da se darovi prigodom Svetog Nikole poklanjaju djeci. Sveti Nikola svetom šeta, traži djecu svoju,